Zdravo, 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 Elite sa vama, danas ćemo igrati PES 2013, posle dužeg vremena odlučio sam da snimim klip i za PES 2013. Danas ćemo odigrati jednu prijateljsku utakmicu pre nego što krenemo nešto zbiljnije, čisto onako i ajde Srbija, ja ću biti Srbija, ali ajde protiv nekog jakog tima, nećemo Španiju, ajmo Argentinu, da, evo. Igrat ćemo protiv Argentine, Carlos Tevez i Nemanja Vidić, da izaberemo dresove, evo da pogledamo stadion Partizana, jedan dan, ovo ono, i evo mi ćemo komplet crvene dresove, oni će u plavo-bele, da vidimo loptu neku da postavimo, da vidimo koju sve imaju, ajde, ja mnogo lopta sam ubacio kada dođem sad do prve, treba vremena, ajde vidimo koju ćemo. Ova je lepa, Connext. Ali ajde da vidimo još neku. A ipak. Ne. Nije nijedna sad nešto toliko specijalno lepa, brazuka, ali ipak ćemo onu Connext. Da. Ajme sada da postavimo sastave. Za nas će igrati Stojković, Vidić, Subotić, Brane Ivanović, Kolarov, Matić, Fejsa, Tadić, Tošić, Marković i Filip Đorđević. Sad malo da postavimo čuvanje ovih Argentinaca, oni su stvarno prejaki, dakle ljudi, ostavit ćemo srce na terenu. Evo smo na stadionu Partizana, Srbija stadion Partizana i utakmica može krenuti. Mi igramo u našim tradicionalnim crvenim dresovima, Argentinci u svojim plavo-belim dresovima. I utakmica je počela i lopta je kod Branislava Ivanovića. Branislav Ivanović. Ide lopta do Zorana Tošića. Zoran Tošić pada i to je faul. Faul! Odmah smo u startu postavili svoj stil igre s kojim planiramo da pobedimo Argentince. Nemanja Matić. Za Filipa Đorđevića. Filip! Mora, organizovano smo krenuli. Zoran Tošić sada. Tošić proba. Za šta Vidić traži gore? Ali lopta ide do Kolarova. Marković se vratio pozadi, a Vidić je krenuo napred. Kolarov. Za Dušana Tadića. Tadić! Nešta. Ali Lazar Marković je pozadi. Lopta je ka Zoranu Tošiću. Zoran Tošić za Ljubomira Fejsu. Fejsa za Tadića. Tadić! Vidiću. Kasne uglavnom Srbi. Ne mogu da dođu na vreme. Aleksandar Kolarov sada. Ljubomir Fejsa. Probat će šuti. Jao. Korner. Nisu uspeli Srbi preko Ljubomira Fejse da postignu gol. Sada ćemo izvesti korner. Kvekamo Vidić da se ubaci. I evo centriramo Vidić, ništa. Još jedan korner. Ajde opet da probamo tako da kvekamo Vidića da se ubaci. Opet centar šut, Vidić, ništa opet. Fejsa. Za Tadića, Tadić ubacuje, Filip Đorđević, ništa. Kakve šanse imamo? 5. minut je, mi smo imali već nekoliko šansi da povedemo sa 1:0, ali neverovatno je to teško protiv Argentine. Probali smo sada nešto, ali Mascherano bio dobar. Idemo sada, Dušan Tadić izvukao loptu za Nemanju Matića. Nemanja Matić grabi napred. Za Ljubomira Fejsa. Sada je lopta kod Tadića. Tadić. Za Lazara Markovića. Lazar Marković. Ajmo Markec. I jao, ništa. Ljudi moji, šta da vam kažem, nema. Slabo za sad, Vidić pravi faul i to je žuti karton, najverovatnije. Samo potvrda jeste da žuti karton Nemanja Vidić. Ne znam šta da kažem, nije zaslužen žuti karton, prvi je faul, ali šta da se radi. Ide Lazar Marković.
Otvara se odlično, Nemanja Matić, Matić za Đorđevića, Đorđević u šanci, brani Romero, ništa, Tevez izbacuje, Ljubomir Fejsa, sada je lopta kod Branislava Ivanovića, dobro je, stigo je Bane Tošić, stiže Tošić, Savić, za Đorđevića, Đorđević i 1:0 za Srbiju! 1:0 vodi Srbija, kakva akcija! Ovo je bilo sve, samo da se lopta sačuva, nekako je došlo do Đorđevića, samo se okrenuo Fića i postigao. Filip Đorđević daje go prvi njegov i to je 1:0 za Srbiju protiv Argentine. Argentinci uglavnom nisu prelazili ni polovinu, Srbija je dominirala, ali evo sada Kolarov i Tevez, Kolarov proba za Filipa Đorđevića, Filip Đorđević brani Sergio Romero. Opet je branio Sergio Romero, aj sada nešto da probamo preko Markovića, Marković ubacuje ništa, pita Enzo Perez. Tadić ubacuje Đorđević, ništa, može li lopta do Vidića, ne, Di Marija. Ali Kolarov stiže do lopte pre Gonzala Higuaina. Nemanja Vidić, Lazar Marković, Kolarov, Marković, Di Marija, ja. Messi, dobro je Fejsa. Odigrao je Fejsa sada lepo, zadržao je Messija. Odlično je uradio ovo. Subotić, Fejsa, Tadić, Marković, prebrz je Marković, proba za Đorđević i Mascherano, offside. Zašto ovaj sudija nije mogao ranije da podigne zastavicu? Stvarno, ne može. 1:0 je ljudi, fora je sada da ne primimo go. A pošto već vodimo, Messi brani Stojković. I tako, hajmo. Treba odbraniti korner sada. Aj sada, jao, ljudi bre. Kako ne može, drži sad Garaja, bravo! Dobro je, zadržali smo, nismo primili go sada. Ali Leo Messi opet ubacuje loptu. Sada Subotić i napred je samo Filip Đorđević za Tadića. Tadić, verovatno za Markovića, ali ne. To je bio Angel Di Marija i sad Argentinci mogu u kontru, ali Stojković je odlični. Vladimir Stojković izbacuje loptu sada, stiže do Tadića, ali ne. 18. minut, ljudi, Argentina ima napad, Messi, bravo Kolarov je sada ovo lepo odradio. Tošić za Tadić, oslobodi se lopte, evo je lopte do Markovića. Marković sada ima prostor za Filipa Đorđevića. Filip Đorđević proba za Markovića, Marković ništa. Mnogo je bliži bio Romero toj lopti nego Lazar Marković, ali šta da se radi, ljudi moji, napadamo mi za razliku od Argentine. Dušan Tadić, i za malo da prevarite vez, ali ne, stari je to lisac, kao ste vez. Sada ide lopta do Đorđevića koji odlično šalje ka Tadiću. Tadić, može li da stigne? Da. Tadić za Matića, ovaj za Đorđevića, Garaj, sada ide Bane Ivanović. Sada je lopta kod Tošića, Tošić, prolazi Tošić, ali ništa. Leo Messi, kako je brz. Leo Messi za Aguero ide faul. Moglo je ovo i bez faula da proći, sada je ovo opasno, još Leo Messi izvodi, ali preko gola, za malo da Argentina izjednači. Stojković, Subotić, Bane Ivanović, Tošić. Po toj strani dejstvujemo dobro preko Tošića, Marković je slabo aktivan, ali nema veze, Tošić vratio je loše. Sada opet kontra, Gonzalo Higuain. Gonzalo, sigurno ćete veza proigrati. Da li Kolarov? Kakav
smo se sada izvukli, ljudi moji, da je samo malo Stojković, ne bi imao nikakve šanse ovdje protiv ovog, kako se zove, Teveza, ali ne, Fejsa sada zadržava loptu. Matić, Kolarov, tu je taj, kako se zove, Latar Marković i evo lopte sada ka Kolarovu. Kolarov, ulazi unutra, ubacuje korner. Izvuće Tošić, probat ćemo sada da Tadić vrati tu loptu, ali Garaj je još jednom dobar, tako da nema ništa od ovog napada. Sada ide Fejsa, Ljubomir Fejsa, Tadić, ide lopta ka Banetu Ivanoviću, Bane, ubacuje Bane. Može li Lazar Marković, ne može, da li može sada da stigne loptu pred Di Marija izbacuje aut. Srbi bolje od Argentine, ali offside. Kako su me sada namagarpili, samo su me sakrekali da vratim i odmah su mi jadni svirali offside. Ja i samo gledaju kako da namagarpiju. I sada šansa, Subotić, brani odlični Vladimir Stojković. I sada evo kontre, Subotić, za Lazara Markovića, Filip Đorđević, ajde jaka lopta, Romero je stigo, pogledajte, crna ruka, Shadow, nešto piše na ovom stadionu Partizana, strašno, UEFA će nas kazniti zbog ovoga, ali nema veze. Sada ide Carlos Tevez, Leo Messi, haha. Nema, mislio sam da je faul, pa sam zato sad rekao Tadić, čeka Filipa Đorđevića, Filip Đorđević, Romero greši, Đorđević, 2:0, vodi Srbija, kakva greška Serhija Romera i zahvaljujući toj greški, kao i fantastičnoj lopti Dušana Tadića, Srbija vodi 2:0 golom Filipa Đorđevića. Drugi gol na utakmici, Srbija 2, Argentina 0. Ide sada opet da probamo još neki gol da damo. Tako je, Đorđević, Tadić, ostavili za Markeca, Marković faul. Probao je Lazar Marković, ali nije uspeo. Sada ide neki centaršut, nešto na Vidića. Vidić, centaršut, kakva šansa! Nema gola. Izbacio je Sergio Romero. Sada Kolarov, napucao igrača. Fejsa, Marković. Sada je lopta kod Nevena Subotića, ne može ništa sam. Subotić, Tadić, greška. Marcos Rojo napred ka Carlos Tevez. Ali ništa. Ljudi moji, nema gola ni ovdje. Šta ćemo da radimo sada? Ajde, ide Tošić, Bambi, ništa. Ide sada Đorđević, Filip, ništa. Sada Enzo Perez, bravo, Branislav Ivanoviću i sada može da sevne kontra. Tadić za Đorđevića, ali Mascherano i faul Đorđevića. Faul Filipa Đorđevića, Marcos Rojo je sada izveo brzo. Enzo Perez, Gonzalo Higuain, 38. minut, ljudi. Ajmo sad prekrit Higuain, brani Stojković. Opet, aj sad brani Stojković. Bravo za Vladimira Stojkovića, šta je sada odbranio Argentina napada, ali mi vodimo 2:0. Stisli su obruč, ako izdržimo do poluvremena sa 2:0, bit će super. Sada evo greške, Đorđević, Romero. Zastao je Đorđević kad je vidio da će se Romero baciti, nije probao na tu loptu. I stvarno šteta za ovaj napad Srbije. Imali smo dobru šansu, ali nije nam se dalo da pogodimo. Higuain i evo ga. Koliko je malo potrebno klasa igračima da samo iz jednog napada oni uzmu i postignu gol. Ljudi moji, promenili smo sada taktiku. Sada igramo sa specijalnom taktikom 3-5-1. Ne, 3-6-1. Ne, kao
3-4-2-1. 3-4-2-1. A jedan da i tako ćemo igrati do kraja meča. Možda promenimo posle kada uđe Mitrović, ali ne znam. Filip Đorđević za Lazara Markovića, Lazar Marković za Filipa Đorđevića, Đorđević za Tadića, zašto? Kakva je ovo bila šansa sada za odličnu Srbiju. Argentina je smanjila, tako da nije ništa gotovo. Vidit će, pogodila lopta, Kolarov gubi, Fejsa, Đorđević, greška Filipa Đorđevića, umjesto da šutira, on je opet teo da bude nesebičan i tako. Sada Messi, Aguero, tako je Kolarov, kako lopta po strani, može li Dušan Tadić do nje, gura se sa Rohom, može, Roho, Tadić, Roho i aut je za Srbiju. Malo, lopta je bila ni Tadićeva, ni Rohova, evo centar šuta, Đorđević ništa. Koliko je šansi imao Filip Đorđević? U redu, pogodio 2 puta, sada je Tadić slobodan, sada Tadić vraća, nema. I pravi faul nad Carlosom Tevezom, ljudi moji, nadoknada, evo da izvršimo sada izmenu da ne bi posle, ulazi Aleksandar Mitrović, ulazi Dali umjesto Tadića, dobacimo Ljajića, Dali umjesto njega, da. Dobro, igrao je dosta, ajde da vidimo sa nekom drugom formacijom. Ajde ovako, sa onom osnovnom. Ne, vratila se ono nešto. Sada će umjesto Matića Krasić i da probamo sa novom formacijom, ako može ovako, ali ne znam, nešto neće se vrati ona formacija. Nema veze, ljudi moji, igrat ćemo s ovakvom. Krasić je ušao umjesto Matića, a Aleksandar Mitrović umjesto Filipa Đorđevića. 3 izmjene smo izvršili sada i krećemo drugo poluvreme. Ljajić i Mitrović na obe mlade snage srpskog napada da vršimo sa debaklom ovu Argentinu. Sada je Enzo Perez sa loptom. I evo greške, Bambi, dobro je. Bio je pod pritiskom Enzo Perez i najbezbolnije je bilo izbaci, ali evo Marković, dobro je, spekšao je grešku. I Ljajić, nerazumljivo, dodavanje Marković drži Di Mariju, Marković i Marković, kako ga je zadržio sada Fejsa, zadema Ljajić, lepo je sada sačuvao, ide lopta ka Markoviću slabo, sada je sa loptom Angel Di Marija, sada evo napada, dobra šansa za Argentinu, Filip Đorđević, pardon, ne Filip, nego Higuain. Lopta je kod Stojkovića, izbacuje po gornjoj strani je samo Krasić, nema nikoga, ali greši Miloš Krasić. Ajde sada nešto da bude, nisu izašli vat. Sada Nemanja Vidić. Proba da zaustavi Aguera, Fejsa, Aguero prolazi, treba zadržiti Aguera, stativa, Stojković, Subotić, offside, ljudi moji, kako je ovo moglo da bude gol, 2 stative su pokoj. Izbacuje sada Stojković ka Mitroviću, Mitrović proba i šalje loptu na stranu ka Lazaru Markoviću, Lazar Marković proba za Miloša Krasića, ništa. Miloš Krasić sada ne znam gdje igra, u Bastiju, Fenerbahče, nešto se stvarno ciganišu samo, ne znam šta da rade, ali ja ga volim još 2010. dok je on, Bambi, kako se zove, Lane Jovanović i Žigić igrali u napadu, tako kad smo pobedili veliku Nemačku i... pošto na PES-u nema mnogo igrača iz Srbije. Sada evo Kolarov za Krasića, Krasić nije nešto mnogo pokazao, Krasić ništa od Miloša Krasića. Lazar Marković pravio je faul, ali Nemanja Vidić, sada Adem Ljajić, faul bi ovo trebao da bude, da.
Faul nad Ademom Ljajićem, Fejsa, Aleksandar Kolarov, Lazar Marković, Ljajić probali ništa. Kolarov, to sad uše malo po sredini da dejstvuje sa tom novom taktikom koju igramo. Vidić, zaleće se, Vidić, dobar šut, preko gola je šutirao Nemanja Vidić, dobru šansu smo sada imali, ali Vidić nije neki, sad par excellence, šuter, ali nema veze, dobar pokušaj bio. Stojković odlično brani, spasio nas je nekoliko puta, mada smatram da ću da ubacim Rajkovića nekad, ali za sada će Stojković da mi bude, mislim na ovoj utakmici sigurno će da mi bude Stojković prvi golman. Sada Krasić proba, ništa, korisno je Urajo Krasić, ali sada oduzima loptu, sada smo ljudi moji možemo u kontru, sada ide Krasić za Markovića, Marković, vraća za Krasića, Krasić, centrira ništa, Marković, offside, opet drugi put na utakmici, a Lazar Marković uhvaćen u offside-u. Sada ide lopta ka Krasiću, odlično je skokio Aleksandar Mitrović, Fejsa, Zoran Tošić. Ide lopta ka Aleksandru Mitroviću, Mitrović, sada Krasić, ide lepo Krasić, probat će Krasić, ali ne, vrejako. I mnogo je to bilo bliže Serhiju Romeru nego Aleksandru Mitroviću. Može li do te lopte Kolarov, proreda Guera, klubski drugari, ali Kolarov je bolji. Krasić, opet gubi loptu Miloš Krasić i sada može kontra Messi, za Higuaina, ne može Neven Subotić, 1 na 1 je, Higuain i Stojković, kakva odbrana i sada već mi možemo u kontru. Ide Krasić, za Aleksandra Mitrovića, Ljajić dobio loptu. Ljajić, za Aleksandra Mitrovića, Mitrović, okreće se Mitrović! Aleksandar Mitrović promaše fascinantnu šansu sada za Srbiju. Ali nema veze. Sada je tu Krasić, stiže Krasić do lopte. I sada Kolarov i Krasić kombinuju. Krasić, Kolarov, Bane Ivanović. Bane, Fejsa sada. Mitrović, oslobodio se Ljajić, dobra lopta, Adem Ljajić i gol! Srbija vodi 3-1, Adem Ljajić, kakva lopta Aleksandra Mitrovića, to ne mogu neki obični fudbaleri, to mogu samo klasa. Aleksandar Mitrović za Adema Ljajića, Adem Ljajić je bio slobodan i pogodio je nemoćan Serhio Romero, 3-1, kada nisu pogodili onu šansu, sad su promašili Aguero, dobar go je sada ovo moglo biti, ali nije bio go zato što je šutirao pored gola, Nemanja Vidić, triši loptu, Vidić za Ljajića, ali Di Marija. Sada ide Gonzalo Higuain i Neven Subotić ga je pojao za doručak, on ga je pojao. Nije, i sada Ban Ivanović, trebao bi da promeni stranu, jeste, promenio je ka Krasiću, Krasić, Marković, sada ide lopta, Mitrović za Krasića, Krasić za Mitrović, Mascherano, stiže u zadnju sekundu, Mascherano pokriva i sada ovo može biti opasno, ali Ban Ivanović. Sada Messi u šansi, Vidić, možda je napravio faul, ali je Messi prešutirao Subotić. I sada lopta kod Srba, lopta je sada cila do Miloša Krasića, ko je proigrava Lazara Markovića, Aleksandar Mitrović, Aleksandar Mitrović, 4-1 za Srbiju. Kakva akcija ljudi moji. Lopto je poslao Marković, onda se poigrao, 68 minut je, izvršit ćemo sada neku izmenu, ajde, Fejsu da zamenimo za, ne može Matić, ali ajde Sulejmani na Tošićevo, Tošić, napred malo, Ljajić na Markovićevo, Krasić, 4 odbrambena je samo ciljali, sad ih imam 5,
Baneta desno, Ljajića trebamo tu umjesto to, a Tošić treba skroz gore, tu ćemo da ga stavimo. Sad malo da formiramo ovu 4 zadnjih i to je to, ulazi Sulejmani umjesto Ljubomira Fejse, a rezultat ostaje 4-1. Tako da, sada treba se odbraniti, eventualno dati još neki gol. Ali Enzo Perez u zadnjoj sekundi, Neven Subotić. Subotić, sada Krasić je sa loptom. Krasić za Aleksandra Mitrovića, Mitrović za Markovića. Marković proba, Krasić, ništa. Sada evo lopte do Enza Pereza, bravo za Ljubomira Fejsu. U stvarnom životu čovjek nema pojma. Majke mi, ja se pitam kako je on reprezentativac. On kad igra ne znam na kojoj stranu na koju treba da se šutira, ali na pesu je stvarno lav. Sada je lopta kod Krasića. Krasić za Dušana Tadića, ne za Zorana Tošića, Tadić je izašao. Sada Enzo Perez. Krasić i sudija bez dileme, on vadi žuti karton. Vidite ovo što ima, i Fejsa ulazi Sulejmani. Vidite ovo što ima Krasić oko vrata, to mi se sviđa ta faca. Nije to lepo leti, ali zimi ono, kao i ostali fudbaleri kad stave to. To je baš lepo. Sada je Krasić i sada kakva lopta ka Tošiću. Tošić, ljudi moji, trebamo još neki god da damo, čisto da ne bude dosadno. Tošić, Enzo Perez. Ne zaboravimo, ipak Tošić je zvezda, igrao je on u United, pa stvarno ne bi imalo smisla sada. Kolarov gubi loptu. Slobodan je Messi, bravo za Subotića. Vidić gubi loptu, Subotić. Vidić, slobodni su gore, tako je. Lopta je kod Tošića, Tošić. Za Krasić. Tako je, za Lazara Markovića, Marković. Za Sulejmani, ali greši. Lazar Marković, Sulejmani je ukrao loptu, Sada Krasić, Mitrović, Tošić, Krasić. Krasiću i sada Messi, prebrz je, pogledajte. Prođe, ja njega bez fala ne mogu da zaustavim. Sada Tevez i... Bravo. Za Kolarova koji je smetao i za Stojkovića koji nije iznenadio pa primio go. Nego je očekivano odbranio. Sada ide Ljajić proba za Mitrovića, Mitrović u šansi, Mitrović preko gola je šutirao sada Aleksandar Mitrović. Kakva šansa za Partizanovo dete. Ja navijam za Zvezdu, ali školu koju je, igrače koje je iz svoje škole proizveo Partizan, to je stvarno fascinantno. Evo, Mitrović, Lazar Marković, Matija Anastasić, Stefan Savić, Adem Ljajić, Zoran Tošić, onda Stevan Jovetić, i stvarno dobrih igrača. Evo sada Mitrović, preterao je sada Aleksandar Mitrović. Sada je lopta do Messija, Messi, faul. On toliko brzo uzme, promeni loptu i gotovo na nogu, promeni gotovo i prođe ko ulicu. I bez faula i žutog kartona ne možete se zaustaviti. Sada Mitrović, probali Mascherano, imali smo tamo 2 igrača i sada Stojković sigurno. Brani dobro Vladimir Stojković, ide lopta ka Krasiću, Krasić za Tošića, stiže Bambi, stigo je Tošić, za Krasić, za Adem Ljajić, za Aleksandra Mitrovića, opet preko gola. Kakve šanse ima Srbija, ljudi moji, 82. minut. Sada Srbija je krenula baš ozbiljno da još jedan 5. gol. Po toj gore strani gdje Tošić i Krasić ima na dvojica, nema nikoga od Argentinaca i javo greške. Aleksandar Mitrović, neće loptu u auto, ali Romero. Stiže do nje, Bana Ivanović, sprazan je go ljudi sad, ali ništa. Ljajić, za Tošića, ništa. Sada Bana Ivanović, nadmudrio je Serhija Aguera. Ide sad do Tošić pa ima loptu, Adem Ljajić,
Adem Ljajić. Ljajić iza leđa za Markovića i fudbaler Uniteda Rojo stiže. Sada Carlos i Kolarove kliza. I nisam stigao da uklizam. Vidić lagano, Marković. Odbija se lopta do Sulejmanija, Mitrović. Ljajić za malo Romero da napravi još jedan kiks. Ali nije to uradio i evo ga. Nema ništa od gola. Sada Vidić. Tako je, Nemanja Vidić. Zoran Tošić smeta mu kresicama, ali se oslobađali Gago. A Zoran Tošić na ovoj utakmici nije ni imao ni jedan koristan dribling, što je stvarno zaprepašćujuće. Ali šta da se radi, sada ide Gonzalo Higuain, dobro je za Gonzala. Po Srbiju sada ide Ljajić, Krasić, vjerovatno na stranu, da. Sulejmani, Kolarov. Jaj bre. Faul. Nema faula. Marković sada. Kolarov, može li da stigne Lazar? Ne može da stigne. Ljudi moji, izgleda da će ostati kve 3-1, evo, prošla je već 30 sekundi nadoknade, samo 1 minut, ali možda i damo, pošto je sada dobra šansa. Tošić, Krasić, Mitrović, Tošić, za Mitrovića, Marković, Sulejmani, ništa. I kraj, meče ljudi moji, 4-1 je za Srbiju. Evo da vidimo ko je bio najbolji igrač.